This station is now the ultimate power in the universe. Na vatecheresi umandapata vafumakadzi ndi mushumo wa vafumakadzi nga chavo. Muthu uga chipondwa musi asakona u ḓiṱunḓela, musi asakona u ḓishavhedza zwiambaro. Kha uyu ni ṅwedzi ri tshi elelwa mazhaka nḓila a vhafumakadzi. Nṋe ndo vha ndi tshi khou ri mufumakadzi na muswa kha fariwe nga tshanḓa, a takuwe avhe dokotela, a takuwe avhe accountant, a takuwe avhe murungi, avhe mulimi, a takuwe avhe ramabindu. Ndi yone ri tshi ḓo ambara riṋe sa vhafumakadzi ro pembela ri tshi bveledza vhaṅwe vhafumakadzi. Kha ri ṱutshela mukhwa wo tambudza vhafumakadzi vha Afrika Tshipembe. Nga hoyini ṅwedzi wa Ṱhangule, Mutale FM i pembelela ṅwedzi wa vhafumakadzi. #4you for all. Sparkling Car Wash presents Grand Opening and Convoy. Khabadari pembele musi ri tshi vula car wash iwa u vhurelelo bva tshetsho. All the type of and the German machines. Stoko zwo ṱhoṱhea Calzex Garage u vhuya swika Hadumasi next to the new clinic. Ndi ḽa vhuṱala 14 August 2020 from 11 o'clock AM up until late. For more information contact 065 820 2758. Sparkling Car Wash Grand Opening and Convoy. It's Shirone Tengwe speaking. You are listening to Mutare FM, for you, for all. Lavutano la udila manakanaka lavutano la fumiina mwedzi ndi wa August 2020 mwedzi une ri sumbedza ri tshi nga ri khou khunyeledza tengetengelo ri ṱahelaho u bva nga ṅwedzi wa March zwi tshi sumbedza zwi tshi nga zwi khou ya hone ngauri dzimbalombalo dzi sumbedza dzi tshi nga dzi khou tsela fhasi vhukuma. Ndi tshi khou vha ṱanganedza nga u ralo gombakomba ḽa Marumu Virginia ndi tshi ri vha kha ḓi vha vho thetshelesa ine Mutale for you for all. Tshone tshiḓitshi tshavho tshine tshi kha ḓi wana kha online kha Facebook vha ri tsheka vha ri wana, Twitter, Instagram vha subscribe fhedzi musi ri tshi isa dzi program dza vhoriṋe vhone vha kona u dzi vhona nahone nga u ṱavhanya vha pfha mafhungo ane a ḓo ita uri vha vhe na nḓivho ya u fhirisa ine vhone vha vha nayo zwa zwino. Ndi tshi ri kha vha dzula nga u ralo vha thetshelese Mutale for you for all. Ndi tshi khou vha ṱanganedza nga u ralo luimbo lumpfa, luimbo lune lu khou tou amba zwoṱhe na musi kha fhungo ḽa vhoriṋe ri tshi ḓo vha ro sedza uri ndi ngani hu tshi nga a ngo vha na mafhungo o pfhi vhathu vha khou lwala flu, ho vha hu tshi khou ambeswa nga ha dengetenge ḽo ri hwalaho ḽine ḽa vha ḽa COVID-19. Muṱoḓulusi wa vhoriṋe ane vha ḓo mu pfha zwezwi ri tshi khou ya phanḓa u ḓo vha tshi khou ri ṱalutshedza zwinzhi, a tshi khou ri vhudza zwinzhi uri ndi ngani vhathu vha tshi vhona u nga ri ha ngo vha na mukhushwane. Ndi tshi ri kha vha dzula nga u ralo vha thetshelese Mutale for you for all. Muṱoḓulusi muhulwane kha khethekanyo zwa malwadze a phirela vha kha tshiimiswa tsha South African Medical Research Council Dr. Masiwe Nkosi Mahosa vha tshi fhindula mbudziso ya uri ṋaṅwaha nga 2020 hu tshi nga huna vhulwadze ha duda ro sedza zwa uri shango ḽi khou lila nga tshitzhili tsha COVID-19 tshine tsumbadwadze dzaḽo dzi fana na dza duda. Hu amba zwa uri vhuhali ha vhulwadze ha duda vhu a fhambana ṅwaha nga ṅwaha. Vha ri miṅwe miṅwaha duda ḽa hone ḽi a vha na vhuhali u fhirisa miṅwe miṅwaha zwi tshi ya nga mutsho na khalaṅwaha. Muvhigo wa hone u tevhela nga uri well, the seasonal patterns, they vary, from year to year. In some years, the more severe weather patterns, they lead to, outbreaks of flu and stuff like that. So it really does vary from year to year. Bari musi vha tshi phanḓa mbudziso dza hone dza tevhela ngauri kha zwa uri ṋaṅwaha a hu ngo vha na duda, Dr. Mahosa vha ri a ri nga si tou ralo sa zwi ho ḓivha na vhathu vho na tsumbadwadze dza duda fhano na fhaḽa naho zwi songo tou vha na vhuhali nga u ralo. Vha ri nga si swike hune ra nga ri duda a ḽi nga vhi hone. Vha ri zwine zwi re hone ndi zwa uri duda ḽa ṋaṅwaha a ḽi tou vha na vhuhali nga u ralo musi ḽi tshi vhambedzwa na ḽa miṅwe miṅwaha yo fhiraho. But we can't say so. I mean, there are people that had mild
flu-like symptoms. We've had, common cold here and there, but it's not like we've had, I can't compare it with others. I'm saying it's not severe. It's not that severe, but we can't say completely that there's not been any, but no major outbreaks as such. But Dr. Mabasa, bachibudziswa uri chichili cha COVID-19 namwa chishinga cho ima vhudzuloni kana vhuimoni ha ḓuvha ḽa vhuria vha fhindula zwa uri mbudziso iyi ya konḓa u nga tou i fhindula sa izwi zwa zwino zwi sa athu ḓivhea uri tshitzhili tsha COVID tshi ḓo vha khalaṅwaha i tshi tevhela vhone kana hayi. Vha ri hu kha ḓi ṱoḓea vhuṱoḓisisi vhunzhi u kona u wana uri arali tshitzhili tsha COVID tshi tshi nga vha hone nga khalaṅwaha yo imaho ngauri. Vha ri naho zwi tshi kwama uri hu a fhisa kana hu a rothola na uri tshitzhili tshi vhe hone fhedzi sedzuluso a dzi athu tou wana zwo tou fhelelaho tshoṱhe zwa uri COVID-19 i sedza mutsho wa mufhiso na kana wa u rothola na. Bari zwi ḓo dzhia tshifhinga u zwi wanulusa. That's an interesting question. Let me just say that it is currently unknown whether COVID-19 will have a seasonal pattern. I say unknown whether it will have a seasonal pattern because we've only had this outbreak from the beginning of this year. And so more data is required to establish seasonality. Besides, it will probably, we've not yet established, have a chance to develop any immunity against the disease that causes the virus that causes the disease. So potentially seasonality may only maybe appear in the following years. We're still waiting to see, but we need more data to establish whether there is seasonality. There's only a handful of studies that have been carried out. Like I've said, we need more time. There's very little evidence. I mean, there is some relationship with temperature, but I mean, there's nothing definitive. Kama vari ane akufara auri musi chichili cha COVID-19 hu tshi swika tshilimo tshi ḓo ṱhoṱhela mo dokotela vho fhindula vari tsumbodwadze dza duda na dza u kavhiwa tshitzhili tsha COVID dzi tshi nga dzi a fana a zwi ambi zwa uri zwo no tou khwaṱhiswa tshoṱhe nga ṱhoḓisiso uri tshitzhili tshi sedzana na khalaṅwaha kana mutsho ufhio. You know why it's because of its flu-like symptoms. So it is thought that it will spread slowly in summer and spread rapidly. It's because of its flu-like symptoms. But as I've said, I mean, we need data to establish with certainty that there is indeed a seasonal pattern in this pandemic. Musi vachika mbudziso dzi tshi kha ḓi ya phanḓa kha zwa uri kani ya zwikelekete zwi nga vha zwi tshi khou thivhela vhathu u si farwa nga duda. Dokotela vha ri sa izwi duda ḽi tshi hwalwa nga muya zwine zwa khou bvelela nga maanḓa ano maḓuvha a dengetenge iḽi ndi zwa uri vhathu musi vho ambara zwikelekete vha vha vho thivhela u ḓifara tshifhaṱuwo zwa dovha zwa thusa uri vha si kone u ḓidzhenisela zwitzhili sa vhunga COVID-19 i tshi dzhena nga murahu musi muthu o ḓifara tshifhaṱuwo kana o fara ningo kana o shota maṱo sa zwe zwa tsireledziwa sa zwe zwa ṱuṱuwedziwa uri vhathu vha songo tsha zwi ita vha dzule vha tshi ṱamba zwanḓa. Ndi zwa vhukuma zwa uri zwikelekete zwi nga ḓi thusedza uri ḽi pandelee. So because it spreads through air when people cough. I think people are taking more precautions because of the COVID-19 pandemic. They don't wipe their faces. They don't sneeze openly. So it is reducing the chances of really catching such things as common cold. It is. Radhiri musi ri tshi kuisa phanḓa na muvhigo washu nga vho dokotela Mabaso vha ri vha nga si tou ri vhathu vha dzule vho ambara zwikelekete ṱhamusi hu vhuye hu fhele miṅwaha ya fumi u itela uri tsireledzo ya duda i vhe i hone. Vha ri zwikelekete zwi thusedza kha uri tshitzhili tsha COVID-19 tshi sa pfukele kha muṅwe zwi tou fhungudza tshikalo u kavhiwa nga tshitzhili. Vha ri na kha duda zwi tou ralo musi muthu a sa khou tou kona u kavhiwa nga u ralo. Yeah, sure, but we know if we talk about COVID that it just reduces the chances. It doesn't stop it completely. There are certain masks that would prevent person-to-person transmission, but we know that with these cloth masks that people have been encouraged to wear is to exactly do that, to reduce the chances of transmitting the virus. It doesn't protect you 100%. It doesn't protect you from getting the virus, but it reduces the chances if you are infected of infecting the next person. So in a way, it does actually work in that sense. But dokotela vho ri musi vha tshi khou khunyeledza
vha ṱalutshedza uri hu khou itwa mushumo muhulwane nga maanḓa hu tshi sedzuluswa zwine zwa khou ḓo itea u ṱoḓulusa malugana na tshitzhili tsha COVID-19 sa izwi tsho vha tshi sa ḓivhei. Vha ri tsedzuluso dzi katela u ṱoḓa nḓila ine vhorasaintsi vha ḓo kona u vumba kana u vhonela phanḓa uri tshitzhili tshi ḓo bvela phanḓa tshi tshi ita hani. Vha ri hu na zwinzhisa zwi sa athu ḓivhiwa nga ha tshitzhili itsho. There's a lot more work that is being done now on COVID, and we're learning a lot. Remember, COVID is new; it's a novel disease, so there's a lot of unknowns, but there's a lot of work that is being done on the disease. From the clinical aspect right down to the modeling aspects. We're talking about seasonality. There's a number of models that are being used now to project, to try and predict what will happen in the next couple of weeks. We said back and there's a lot of unknowns and uncertainties when it comes to this disease. So yes, it's exciting. I know people are excited. They talk about these things, but we need more data to really establish some of these facts. But what we clearly know now is we know now the mode of transmission of the disease, which is most important, and we know how we can prevent the disease, which is most important. Avo vho vha muṱoḓisi muhulwane wa kha khethekanyo ya zwa mutakalo ya malwadze a phirela u bva kha tshiimiswa tsha South African Medical Research Council, Dr. Musiwe Nkosi Mabaso, vha tshi khunyeledza muvhigo. Kha ri siku ri a vha khou ṱoḓa u ṱanga lwendo zwoṱhe zwa vhangonani fhedzi moḓoro wavho wa tshikafhala vha pfa vha sa ḓivhi uri vha zwi bve hani ngeno na u diela vho no diela. Sigogo Car Wash ndi vhone phindulo. Vha kulumaga moḓoro wavho vha nga vha sa ṱuwa vho u beba u tshi khou kunga vhukuma. Ihina vho u beba a si vhone vhaḽa vho no ṱanza vha tshi phuphuledza ni hai vha ya dzhena na kha magwakwa dzinzhini na kha mabulere bvungwi. Luṱingo ndi 076 7816 925. Vha wana restaurant opposite na Mafagini. Sigogo Car Wash, South Africa. Vhathu vanji vha ya zwifuna u tou nwa maḓi o tou gwa miḓini yavho fhedzi tshelede ya hana. Vha na thaidzo ya uri musi vha tshi ṱoḓa maḓi vha tou ṱanga lwendo. Easy Borehole Drilling. Easy Borehole Drilling vha khou thusa lushaka nga u vha gwela maḓi miḓini yavho u bora maḓi. Hafa ha Easy ri thusa vhoṱhe vhone vha tou badela fhedzi hafu ya mutengo wo tiwaho. Heyi iṅwe vha nga ḓi badela zwavho nga ṱuku nga ṱuku a hu na nzwalelo. Ri wanala Thohoyandou 2010 Center, office number 1B. Mutale FM yo farasana zwanḓa na GPM Media Group i vha ḓisela competition yavo ya moṱhe. Ihina ri khomba nga competition ya tou thoma ya Mutale FM ine vha ḓo bukuta zwingomu. Vhawini vha ḓo wana zwikipa dzi airtime na indoor photoshoot ya mahala. U dzhenelela na u ḓivha zwinzhi kha vha kwame 071 290 2361. Mutale FM, # for you for all. Proudly sponsored by GPM Media Group. Na nṋe vha tshi ḓo tendelana na musi ndi tshi ri mafhungo a fhela tshifhinga manzhi vha ḓo dovha vha pha musi ri tshi dovha ri tshi ṱangana hafhu ḽa vhuṱanu ḽi tevhelaho. Ndi tshi ri ndi a livhuwa u thetshelesiwa nḓala dza vhathu a ri ise phanḓa na u ṱamba zwanḓa sa vhunga ri si tou vha sure uri tshitzhili tshi ḓo vha tsho ya tshi si tsha ḓo dovha tsha vha hone ngauri ri tshi humbula uri hu ḓo vhona mufhiso. U ṱamba zwanḓa kha uyo mulayo, u ambara zwikelekete, u sielana zwikhala musi ri tshi khou ima. Mutale FM, for you for all. Para iwe corona mufana wa zwiputo na masosa dzimfuni ri chabulungana mitatoni yote ya imanga vupara coronavirus ngochi chava chikopela vhathu vha fhedza milioni vha farwa nga tshitzhili tsha corona ngo Afrika Tshipembe ri a fhela nga mafhadzi madana zwigidi ri sia nga corona. Iwe corona COVID-19 dwadze ḽi sa funi ngo wana mamuthu ngo